thir tu te chibai vek ule nimin August nilia Lebanon kopui Beirut longchol mun warehouse pok thei thil check kom na mun chu rap thlak takin apuaka mi samsari pariat ayat lem lo thitoin mi sangli la yan liam bok ani he thil thleng hian Lebanese government palace and Prime Minister Hassan chen na in po tichiain anu puile fanau te po an hliam ni in Lebanon State News Agency NNA chuan apuang bok helai bulvela building le motor te chu thil puak hian avor dar na sale a voile khata mei khuina khat ngal vek maya helai atanga kem za som ni panga hla a om Cyprus atang point ari hi aring hle ni in an soipok ani Beirut Governor Philip Polas chuan Second World War hunlaya US in Hiroshima le Nagasaki a nuclear bomb thlak tumami nuai ni singni sangruk lai an thi na thil thling nen khan akhai khin hial ani Arab thlak ngotang Lebanon President chuan voin August ninga hi rampuma sunania man turin apong ngala an Prime Minister point emergency meeting ko ngalin he thil thlenga mo phur tu te chuan aman an hung e yang ti na puang bok ani thil puak na satak le mei al hlua lo rengkara chuan chan chu na thok tu te tan po duangi na tho theilowa helicopter manga mithi le liam te chan chu na tho ani liam an tam em wang hian an khopui hospital te chu akhat ngal veka amang an thlak don hle ani ram tam tak chuan he thil thleng an thriat rol hian Lebanon chu tlamonin englai puatan pui anin huam reng thu an sei ngal bok Israel sarkar chuan ram takin an ti ani lo thu an puang ngala Israel Foreign Minister Gabi Ashkenazi chuan he thil tlenga hian in namhnoina kan nei lowa in pumo na tura om lo ti pal thil awanga kang mei chuak ani ti na puang ani Israel hi mani loka Iran nuclear mun pui kanga po khan rin hlel alo ni to a tun tuma thil thlenga po hian rin hlel akai deuh nge ni ai soifia rang khop mai Hezbollah hawin Lebanon atang hian Israel ram hi an lo ti puai reng to thina ram ribul naya om te tan chon mortar manga in ka te chu nun phung pa ngai ang ani to nge yang Israel le Hezbollah hi kumsang ka chakwa somret pani le kumsang ni le paruk khan an lo in do to a Israel hi mei ni som pali sang ka chakwa somli pariata independent ani atang khan boi khat ma ala tom ngai lo ni Israel ram mel mahlun Hezbollah te hi Lebanon sipai pol lian tak le Islamic Political Party lian tak an ni thei bok ani Lebanon ram hi saho rang rang som pariat lai om khom naram an ni a an political party te hi uile kel sun pol ang main an tang rol lo em ani khovel puma ram za som riat jinga corruption hluar ber na ram za som tum pasarina an ni mek bok kumin phe chu an ram sum de chu ain an manral atam zok